irta Allah ko pellet nanda e kadum ala ton few non shak sikki ala mo sinda no ɓuri ko ala kon ko ɗum waɗi ine handi tambitade école ji franco arabe ɗin ɗen handi tambitade wallito ha ɓe wawa ƴettugol professeur ɓe kelɗuɓe andi kelɗuɗo wela jogade ko ɓay o landoto ko kelɗi so tigi janggi joni ha o gayni université tawi mo jogui niveau moƴƴi a rewi ɗon joni a yoɓa e moyen 2 millions oyna noon mi wakkilaki mi wongol ni hara mi ɗumannaki no ɓuranimi kelɗuɓe ɓe wela jogade société ji no andi so neɗɗo ko qualifié mo jogui diplôme ji kelɗuɗi pellet na haala tum ko ɓe yoɓatama kon tawa fiyo ɓe jogitomo ɗon ɓe satta si tawi noon ko o jogitore ala ko wona yoɓede kon no fandi ka école ji franco arabe ɓe mbino non janngugol diina kadi goɗɗo yoɓa ɗo 200 000 enena jande diina tawi ani jande diina kan hanaka yoɓanede ɓuyi sida joni ko école française kipe wenima ɗon joni a yoɓa e 500 000 par mois ay non so o gayne to mo heɓa e bourse france o waɗayni non so jangi yaltiɗo garay c'est fini la ilaha illallah way c'est fini o enen ko ɓuuri hittude e meɗen ko fi aduna o ko ɗum waɗi en wakkile yoɓangol mo toon kono ka duɗallah non ɗum satti he ɓen vraiment miɗo faala pay kon ko janngu kono min ko ɓe wolanimi kon taw noon ko milliardaire de woni e wolde ɗum si heɓaki budget de fonctionnement heɓaki ko janggoɓe jannginoɓen ko ɓe yoɓe ko kelɗi ɓe ko ɓe addu kamɓe kadi jogi ɓe l'école ɓe adda tun ko ɓe addi o jannginoɓe iyaya nasrullahi no yani yowon tun goɗɗo no ka classe fiwta pay koy ko waɗi pagani si fanokkel go mi yehi professeur jono windi ɗon goɗɗum tawi no hawni ha feƴƴiti donc mo formaki o formata donc en tambito no hani an woodi faalaɓe yo ɓiɓɓe mum janngu kono moyen ala joni noon si tawi yoɓaka ka l'école jannginoɓe jeeɓatako no hani on tigi yaaka l'école ji franco arabe on ɓe allah jonni artike yaajuɗo ɓen ɓe a ɓeyna joni bon jonnelan ɗo wa yimɓe 10 nogayo 50 50 50 ɓe tawata mo pay ko koyno wakkili kono mawɓe maɓɓe ala moyen ko yoɓana ɓe no woodi woɓɓe goo ko alyatimaɓe woɓɓe goo mawɓe muɗum mara ma no fuuta ma ko wayi tawar noon ƴetta ɓen no inna donc nde hitande ɗo mi yoɓana ɓeɗo donc haray ka raɓɓiɗi ɗon iɗen haani dankade école ji franco arabe ɗen haani dankade duɗe diina ɗen ka diina janngete toon amma ka luttoka nden anndi ɗum ɗon kan no wakkila wala yusal yatimu alal bukayi alyatima wiyatake yo wullu wullay tun haysa jeejalimo yo wullu o wullay tun fi aduna o ɗon ɗon iɗen wakkili ɓayɗen reeni joni juuɓe no wakkili oragol ɓayda ha laaɓa waɗa tic tac ama towna koyɗe lummino waɗa piiji fof tire fi yo awa ino ɗo 1 million 2 million e fi no goɗɗum heɓora ɗon ɗon iɗen wakkili en torki allah waɗu kadi wurnita ka ɓerɗe meɗen fi darnagol ka diina no ka janngire ka faame no yimɓe hiɓira needi l'islamu ndin أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله إن المدارس والمعلمين تكملة لما بدأ الآباء والأمهات في عملية تكوين الأولاد. إن عمل المدرسة هو إرشاد الأولاد إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. ولكن هل بدأ الآباء والأمهات في إصلاح أولادهم؟ ألم يقدموا الرشوة للمعلمين لنجاح أبنائهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة
هل تحسون فيها من جدعاء؟ أيها الآباء اتقوا الله في أولادكم وقوموا بواجبكم في تربية وتعليم أولادكم وأدبوهم لبناء مجتمع سليم مطمئن خال من الأخلاق الرذيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. أيتي الله سبحانه وتعالى مؤجدو giɗo kadi moƴƴuɓe ɓen moƴƴinoɓe ɓen hiɗen seedo ko kanko ton woni reweteɗo e goonga. hiɗen seeɗa noon e laaɗo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko nulaaɗo Allah ko fewuɗo fewnayɗo hollayɗo laawol peewal. hiɗen seedo o yettinno o laaɓanno moftode reedu yo Allah juule makko juula e sahaba ɓen wattiɗan e maɓɓe histinanki se duumiɗo. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, anden ɗi lekkolji eɗe duɗe e karamakoɓe wonɓe ton ɓen ɗum ɗo ɗe golle ɗo ko timmingol ko mawɓe ɓen fuɗɗino kon neniraɓe baabiraɓe law ɗe marno duɗe hari ko alluje jangete winde jange wawe loote winde kadi hari defte ɗuuɗal kono barkino e mum needino e mum haysi gandal ɗuɗungal ala kono needi no woodi. Allah waɗa e barke mum sabu ko waɗano ko fi Allah. joni noon ko ñaari zamanu wawi nangugol dombi zamanu ko sansi systéme gurdam men kon e domenji luttuɗi ɗin no hani sansugol kadi ka domen jangugol. hari law a taway moko ba kummalujo ko mari ko dolokke goto pet on yarete ka jama ka fatunde ko on ɗon ka juma ko on ɗon ka dennabo ko on ɗon ka peera ko on ɗon. hande ɗum ɗon sansi ka hari ko ɓuri ɗurde kon yimɓe ɓen ko cuuɗi huɗo maadiji mahaaɗi loope e paldi ma yowe hoy ari koye ɗum huura danɗe bili. hande ko noon wayi changement waɗi. awa ka jande men kadi fatiha windaɗo e tableau e fatiha windaɗo e alluwal fof ko fatiha. ɗi jande nden selli kande janngawo ko ɗum waɗi wigol no madrasa on minen men attaɓe ɓe amen madrasa ale triɓiɓe maɓen joni naka madrasa ɓe woni e janngude wonaka duɗe kiɗɗe ɓooyude fina tawaje na ɗen kadi wuuri ɗen no fof wayde maayi. andi a hakkiti ɓiɗo ma onge cheytane mo yaade ka duɗal cheytane ɓayi cheytane huɓɓi duɗal mum ngal hingal wuuri hingal selli ken. idan haray ɗon ɗo ko yen wakkilo je ko continuité ko mawɓe men wanno mawɓe men darni diina yangani diina ka jangingol ka ne'ugol ka ekkutugol ka eltugol ka ruuɗagol ka fewtingol yimɓe ɓen e Allah subhanahu wa taala ɓe wakkilino. idan ɗi lekkolji ɗo kadi ko ɗum ɗon ɗi jokki eno haani e eto fewnugol ɓiɓɓe ɓen lekkolɓe ɓen taalibaɓe ɓen fii ko moƴƴinta aduna maɓɓe e laakara maɓɓe on fii ko mawɓe ɓen fuɗɗino kon wota ɗum mulu ta ɗum lannu yo ɗum jokku. kono wota mawɓe ɓen naɓudey ngeenaari jonna jannginoɓe fiyo ɓiɓɓe ɓen feƴƴu tun wona yoɓe feƴƴu tun yoɓe gaño tun no o pasani ɗum ɗo o pasani ɗum ɗo na ɗum tun woni ko ɗaɓɓa ko heɓugol gandal ngal heɓugol needi ndi. ko ɗum waɗi nelaaɗo men sallllahu alih w sallam o maaki kala jibinaaɗo o jibinte tawa himo nanodir e no islamu eɓɓiri noon himo orientifie peewal mo orientifie gandal mo orientifie gomɗingol Allah e gomɗingol nelaaɗo Allah yani himo heɓɓi no wawi otowal kesal pul sorti diji waɗama siko essence ngal sumanto waɗama a woni plein saabi on addama ko ya memmin tu huɓɓay caw wona wigo ya demar ɗo yangoɗa ñoƴa aslatere girgir ha ngal ɗumanno yani no ko cof hara ƴetti
heddi joni ko ɓe wonɓe gollitirde mo kanko pay kunku ko honto ɓe faala orientirde mo. si tawi ɓe orientimo ka kaani kamɓe ko ɗum ɓe jokkuno. ɓe wi ida kana rabbul bayti yadribu luffatan falan tara man fi ddari illa wa yarbusu. si tawi ko mawɗo gorol on woni piyowo jimbeeru ndun on, wonɓe ka nder galle ɓen fof ko amoɓe. idan haray ko moƴƴingol ko heewi kon fay kon kun ɗoyo kon joƴu ko mawɓe makkun woni e wadde kon ko ɗum kun ñembata, ko ɗum yonti wonu ñentinirgal moƴƴal ka galle muɗum. sa faala ka ɓiɓɓe ma ɓen fena wota fenu ka galle ɓe nana few. sa faala ka ɓiɓɓe ma ɓen tooña wota tooñu ka galle few. sa faala e ɓiɓɓe ma ɓen wonu juuloyoɓe ka juulirde wota juulu ka suudu ma. sa faala ɓiɓɓe ma ɓen yo wonu jannguɓe yoɓe taw ya jogii deftere an kadi. ko faala ɓiɓɓe ma ɓen yo wonu kon, si a tawi ko ɗum ɓe yii e ma kamɓe kadi ɓe wonay. exceptionnel no woodi ɓe Allah saloto fes tawa muyino goɗɗum go kon ɗum noon ko naadir kon ɗum ɓuri fanɗude. ko ɓuri ɗuɗde kon règle on ballal ngal ko ɓiɗɗo on tawi mawɓe mum no waɗa o jokki wo ko ɗum ko jokkata o no wawi noon ko changera yeeso, kono ka fokkitande ko ɗum ko fokkitirta. musidɓe julɓe tedduɓe, hulen Allah e ɓe geɗalɓe meɗen immoɗen daroɗen ko waɗɗi en waɗangol ɓe ko waɗanen ɓe. ɗum ko ne'ugol ɓe ngol e janngingol ɓe ngol e hollugol ɓe laawol peewal ngal, laawol moƴƴere nden, holliraɓe ɗum hunduko kon e golle mum ɗen tigi. sabu alaa ko noddirta neɗɗo tawa ne jogii effet wa waɗugol o yi'a. sa wowlu tun a wawaɗen hunde kaari, waɗen hunde kaari, ara ɓe aynuma ñande ɓe yiɗa waɗa contraire muɓe no jaka ɗo ko haala wi jokki. kono si ɓe yii ko ɗum waɗu ndaaru nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓaawa o inniɓe ka sulhu hudaybiya o inni femboɗen hooten. nelaaɗo hooten yaari luttanen e makka ɗo ko ɓura kilo 90 hooten kadi madina almaki femboɗen hirsen hooten. haala ɓe jaɓaali few seytini o naati sonnajo makko joƴuɗo inni ene a seytini kon ɗum seytinma onni ko haytami seytina min ni yo yimɓe fembo ɓe hoota kono ɓe jaɓaali kamɓe kadi na salagol ko reɓɗugol ɓay ko kamɓe jogii goonga. leydi ni ko Allah jeyndi, makka ko Allah jeyi, firno ɓe arata haa ɓe hewta ɗo ɓe kilo 400 fof hayɗa ɓe taƴi, ɓe ara luttata ɓe kilo 50 ɓe wiye ɓe yilto no satti. kono sonna jogi ni waɗi ɗoy ari ɗo ɓe fembi o fembina naɗo yalti ɓe yi ɓe tawi naɗo fembiki op ɓe fembiniri haa ɓe barmidiri. ayi noddirgol kuuɗe ɗen fayda no ɓuri noddirgol konnguri ɗin. idan an ko a noddowo ka galle ma, ko an woni professeur ji on ka galle ma, ko an woni almami on ka galle ma, ko an woni ligue on ka galle ma, ko an woni président on ka galle ma, ko an woni orientowo on guidjo on ka galle ma. ɗum noon watta yila moƴƴi konnguri ɗi wowlata ɗi e ko watta kon anda faɓɓe no ndaarudema. ko an woni l'école maɓɓe on, an nenirawo on e an babirawo on. en torki Allah yo Allah waɗu en moƴƴuɓe moƴƴinoɓe kadi. si mo be moƴƴini ka galle muɗum ko yaltata ka taraw kon haray koko moƴƴi. communauté en wona e communauté laaɓuɗo hara ala jikkuji bonɗi piiji ñidduɗi kanuɗi wattake. yarugol beere acca, fimugol dorogo acca, violence acca, e tanaji albalawji e ƴaggangol mawɓe ɓen acca, yeddugol Allah acca. wona jamma moƴƴuɗo, jamma suɓaɗo, jamma mo Allah yiɗi, mo Allah tambitoto, mo Allah waɗata barki e muɗum. Allah waɗan en ɗum. ko ɗum waɗi o sakkitor ɗo wigol ko winɗen kon nane, babira on okkaali ɓiɗɗo muɗum ɓural e moƴƴere e keye hewti si o ne'imo needi moƴƴiri. en torki Allah yo Allah arsuku en e ɓiɓɓe ne'iɓe, ɓiɓɓe ɗigguɓe waɗaɓe barki. yo Allah okkor en gandal ɗuɗungal, Allah okkor en gande nafoje ɗen fof, tentini gandal diina. Allah muttinan en leydi men ndi, Allah fewnu lamɓe ɓen,
yo Allah fewnu marɓe ɓen, Allah fewnu karmakoɓe, fewna en sonnaɓe ɓen e sukaɓe fof. Allah laɓɓin leydi men ndin, itta dorogo e mayde, itta beere e mayde, itta yeddugol Allah e mayde, waɗa leydi moƴƴiri, leydi ndi o yurma, leydi ɓuttu, leydi teddungal. Tawata moƴƴuɓe ɓen ko ɓen ɗon woni fewjoɓe, ko ɓen ɗon woni yeeso, ko ɓen woni ardiɓe ɓen. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah yafane mawɓe men ardiɓe ɓen, Allah fewnan en zurriyaji men ɗin, Allah pooɗo balɗe men e hoore dina jaɓaka arsika en battane moƴƴo. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. اللهم انت الغني ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير. اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء احزاننا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا غائبا الا رددته ولا عدوا الا كفيته ولا ولدا الا اصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة الا قضيتها ويسرتها وانتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Peɗo landi ko fi waliyagal waliyuɓe. Joni woɓɓe wi'e kaari ɓen ko waliyaɓe, ha ɓen ko cuuɗi waliyaɓe. Yalli waliyu no woodi. In awliya'uhu illa almuttaqun ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwa al-fawz al-azim. Waliyaɓe no woodi, waliyaɓe Allah no woodi, yani koni waliyu kuma Allah yiɗi, Allah ɓanni, Allah hertini. Jon noon watta ha Allah yiɗa jiyaɗo makko on o hertinamo ko waɗugol ko Allah yamiri kon o acca ko Allah haɗi kon. Ay Allah yiɗatama ko wima ya waɗu kon a jaɓali wadde, ko wima ya haɗu ko haɗuma kon wota waɗu o accali. Kono waɗi o yin in awliya'uhu illa almuttaqun, wonali waliyaɓe makko ɓen sina huloɓe mo ɓen. Jonnon waliyaɓe Allah ɓen no ɗuuɗi, en fof inchallah ko en waliyaɓe Allah. Ɓay o wi ko hulo kala hulɗo Allah on ko waliyu Allah. A wonugol waliyu Allah ɗum fira wonde ko be kawakeji rewa e juuɗe ma, waɗa piiji ngalawji mu'jizaji, na be ɗum de. Wona wonde ko be wiira hakkude asama e leydi, ma ƴetta hayre nden wattande tamere tewu, ma ƴetta jungo ma ngo naada ka yiite, ƴettuɗa juuɗe tara tetekki ka juuɗe maɗa naada ka yiite, juɗa ɗon ɗi ɓendara jungo ma ngon sumal, na ɓe ɗum de. Kono wonde Allah subhanahu wa ta'ala no hertna okka ɗum waliyaɓe makko ɓen kawakeji. E yimɓe moƴƴo ɓen en yi en jangi horde annabaɓe, heɓi e nulaɓe. Annabi Ibrahima Allah bugi ɓe hefre buginoma ka yiite, Allah wi kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, nge sunnalimo. Annabi Musa Allah sekanimo maayo ngo lundu, sifana ɗum. E nden mofta ɗo kadi lasmi sallah sallam jogi mu'jizaji mawɗi, ñamete seeɗani
yimɓe mo tawata ha yimɓe capantato o harata e barkinlaɗo yimɓe wulure ñaami ndiyan o ɗuɗɗini ndiyan kadi yimɓe yari looti ɗumanni almin ɗum ɗo no woodi sahabaɓe Allah okkiɓe kamɓe kadi ɓure ɗum e sifa wana ɗum kono na obligata joni noon nodditiɗo waliyu o ko waliyu ma se yiɗin kawakeji e juuɗe goɗɗo himo waɗa ɗum piiji ngalawji ko tawata aada yarane ɗum waɗa ɗum haray en kontemo ko waliyu na ɗon woni mesure o sabuna cheytane kadi jogui waliyaɓe kanko kadi mo suɓi to woɓɓe o waɗanayɓe piiji ngalawji ngalaw on kawake on na ɗum ɗon on tigui ñawirte wonde ko waliyu Allah en daara golle makko ɗen konguɗi e dewe e jikkuji e neediji no comportement ji makko no o wayi non eɓɓe ɗum e alqur'ana e sunna si tawi ko tek ene oɗo ko waliyu Allah si luutodiri ko waliyu cheytane si mo faala o cippina asama o kawakeji ko cheytane waɗanta waliya mumɓe no ɗuuɗi na ɗum non onti ɗayni torta de ette sojo naatiɗo ka suudine menen ko makka men juuloyta on mbi bafal ngal ɗo wiye ɓe miskin ɓeɗo ɓe jaɓata julde ɓen ko makka ɓe juuloyta jonno makka juulino neeɓi allahu akbar ay ɓeni o fena o sikka e nunno o mara hakkille wala kullin ko ɗum ɗo wona e ndaarede joni no woodi woɓɓe goo ɓe inna menen e piiji ko haɗa ko menen min daginanama hakken ko Allah yiɗi men mo hertinani men joni piiji men ewna joni menen ara meɗen wawi ƴettugo rewɓe jeenayo rewɓe sappo e ɗon probléme ala min ewnama min waliyaɓe ɗon ko samaka oɗo ko waliyu cheytane ewnimi piiji ko nelaɗo accuno faati accino harmi ko mo wima ɗinno dagi tawana loru oɗo ko cheytane e makko nangodiri yahi ha woɓɓe goo nodditiɓe ko waliyaɓe naka leydi men ɗo non e leydi Sudan toɗɗo yahi goɗɗo yahi kanko o wi ko waliyu Allah kanko wurin joni kanko waktuji ɗin fana alansara e gueɗe ko darɗirɗi tun o juulirta o lutti kon o yewnama wonde ɗum ɗon o yafama bal iwtiɗo ɓawa makko wo haray ɗon ɗo na probléme ara o ƴettanimo ɗum ɗon haray o foygintinaniɓe ɗum ɗon joni ɗum sikka lawɗo ko waliyu cheytane sifa wona ɗum ida on waliyu Allah no woodi waliyu cheytane no woodi ko ɗon sen daari Cheikh Sami ibn Taymiya no waddi deftere labande sendidirde o wi ko honno sendita hakkude waliyaɓe Allah e waliyaɓe cheytane o yewti ɗon haala labaka no andirɗemo noon e ganda kamin hajul muslim Cheikh Aboubacry Jabir Jazairi rahmatullahi alayhi kankani mo addi ɗon o woni al awliyau waliyaɓe o waɗi alif awliyaullahi o yewti ɗon moƴƴi o aroyi ba o inni ɗon awliyau cheytane ko ɗum Cheikh Mouhammad Diallo o jangginano ɗo Cheikh Mouhammad Diallo oyi ɓe ari noon ɓe jangi darso ara noon a waliyaɓe Allah o andu kanko yetti Diallojo o inni koɗo woni ba o fo o yi ba awliyau cheytane o inami mawli ɗigano tokkidirno ko tokkodirta almuhim kankani mo yewtiɗo moƴƴi ko honno sendidirta hakkude waliyu Allah e waliyu cheytane haray na kawakeji ɗin on tigui jam fitorta wa billahi tawfiq ɗi oto ko maɗo o tigi ma ko ɓiɓɓe makko harma jogui photoji ɗi marɗo ɗum ka darde ko weno sabamal woni islam o ñaali fi ɓeɗo ko landi ko photoji ɗin so on heeɗi noon ka radio Bonheur hande ɗum ɗon yewtuno moƴƴi ɗi yañi goɗɗo landi noon wiyeteɗo Moustapha Solo pirmoɗo ciyajo o landino ɗo landal ko honno photoji woɓɓe gono inna dagaki woɓɓe no harmi ko honɗum miiƴe muɗum ɓeɗo ko Allah andintanimi ko mi yewti photoji ɗin
taban nelaɗo no maki hadisaji nayi ma joyi remtinde fi photo o maki nokko ashaddu nnasi adaban yawma alqiyamati almusawwirun yuqal law ihyaw ma khalaqtum o ɓuri sattude e lette yimɓe ɓe no jaayi ɓuroɓe sattudede e lettere ñande dalngal mbaadino ɓen ɓe Allah innaɓe awa wurne ko taguno ɗon ko warane ɗum wonki e hadisaji goɗɗi goo selluɗi ken no fottana hakkude karama koɓe wonde ɗi photoji tawi koko lesa ma ko maha wano ɓe labbe ɓe lesirta ni estati hoy ko yimɓe ma kulle ma mawɗi ma piyoji ma sifa ɗum no harmi sikoɓe arɓe kadi mahayɓe wonde ko o gyps ko waɗirte plafond kon ko ɗum ɓe mahata ɓe moƴƴina ɓe waɗa mawba ma ɓe waɗa kulloy ɗum no kadi no harmi siko desingol ngol no harmi a lesu a ñeñu a mahu ɗum ɗon no harmi ko mara photoji marɗi mbodo ɗi tawa ƴetta ɗo joɗɗina ɗo ɗin ɗon no fottana no harmi no fottana no harmi photo caméra tawi wirtereno e mum ka debbo wirti ma ka gorko wirti ko waɗi ɗum ɗon memmina e faale ɗon no kadi no harmi no fottana wonde photo si waɗirama fi teddingol mawnina jon photo on barkinora wano e leyɗe goo karama koɓe maɓɓe ɓeɓe jogiti e mum ɓe yakitori ɓen ɓe waɗa e photo ji maɓɓe ɓe si ɗum waɗama ka oto on watta accident si ɗum waɗama ka suudu ndu sumata wujjo wujjata si a ƴetti ɗum a waɗi ka jiifa ma ala probléme dandinorgol ɗum ɗon kadi no harmi ko shirku ko sabu ɗum nelaɗo haɗiri photo ella nelaɗo haɗugol photo ko tawde ko photo woni sabu shirku wadde ko ɗum woni sabu arno on shirku laata e uzza e manata ko yimɓe moƴƴinoɓe wonnoɓe fewno annabi nuh ɓaawo annabi nuh ɓen ɗon ɓe yimɓe moƴƴuɓe e jokkuɓe laawol ngol ɓaawo noon ɓe maayi cheytane ari sowndi yimɓe ɓen inni hey so on acci ɓe on waɗali mbaadiji on lesali no ɓe wawno no darnuɗon ɗo yimɓe yejita fi maɓɓe haray o moƴƴinali ko watton ndaare labbeɓe mo ɓe lesana on mo ɓe ɓe waɗa sifano o wawno no netti addo wanno ka gaburu makko ɗon si woni neɓi aron ndaroyne oyi ko oustad kaari ni ceerno kaari ni ko docteur kaari ni eɓe wanno yimɓe ngara ɗon ɓe ara ɓe arda e pay koye maɓɓe ko oyi ndaari haɗi ɗo ono o ko neɗɗo moƴƴo num ɓaawo ma ɓen yahi fay ɓe ngari tun ɓe ari kamɓe kadi ɓe arda joni kamɓe ɓe anda ɓe watti rewgol ndun ɗon woni ɗum rewirano laaɗo taƴi on madda ɗo few joni heddi ko photoji obligatoire ɗi kadi fof no fottani no dagi ɓay feere ala photo d'identité passeport e ko wattan yotti photo souvenir mawɓe on tigi ɓeygu on tigi ɓiɓɓe on tigi ɓen yiyagol joni Amérique to rewa Nicaragua ɗo ya Amérique o daroyo Manhattan on tiro ɗon awa no ay kaari ka woni no no wuri tawa koye lepon o walata sifano ɗi est ce que no dagi ka dagaki karama koɓɓe en waɗi pecce ɗiɗi won cheikh Ibn Baz en rahmatullahi alayhi cheikh Albani rahmatullahi alayhi e woɓɓe goɓɓe ɗo ƴetti ko feeñi kon ɓeyni photo hu dagaki caméra tirira ko honɗum tirira dagaki ndaroɓe mana ɓen won cheikh Mouhammad Moussa ibn Uthaymin ɗo woɓɓe goo ɓe wi ɓe nari hadis on gono wi alladina yudahuna halqa llahi ɓe no nandina ñembintinna tagudi Allah ɓe wi o caméra wona ñembintinnugol tagudi Allah ko tagudi Allah ndin tigi tigi won ƴette bodo muɗum o waɗa e kaydi ma o waɗa nokkugo ɓe wi no wawe sa ya tintorga waɗi tintorga yeeso ma a yitoto ɗon ɓe wi ɗiɗo photoji ko noon ɗi waɗi ma sa ari e didere ndiyan a ogginiki a yitoto nder to almim fewdo ɗo o ngol ɗon konngol ɓuri fowtinde yimɓe ɓe fewdo ɗo mo inni photo no harmi hara o liɓi ɓittede hoore yimɓe ɓen waɗi hande silka marchandise ji
siku ka piji fuko una hutra ko futa ay foto no enoke piji go sabi ay tay foto ngara ya bonni aray awata utiliser de fayda hande kadi ala kullin accugol don hara wadani ko dum buri mo photoji mawbe mum photoji beygu mum photoji bibbe mudum wara dum wenga kasalo ma wada iluma accugol don ko dum buri moƴƴi minati memali sinde minata do sinyini ngatata ta bandu ko ngal mada wa billahi tawfiq awa landa gota pet ara en foti dungu do don futlo ata e waktu dungu futlo ko ko yutaro tokko ka dungu je ko jodo ga dan tati don salmi ko jodo sambo almanu donc dungu ko ne bi selu bedo ko landi o neddo ara tawa hibe rendi ni futro e geeje kono be gayni futro hibe ka geeje be fuddoda o yaydo yimbe noneji didi none go sibe fuddudi be yahi haka tatabere almami on kanko ko futro anni o timmini futro ko tati o jodo habbo don be mo be adana bere ne be tawta mako o jodi don be tayu be salmi o yi wobbe go sibe jodi ka tammere don almami man kena bere mu be tayo don hije be salmina be mo be tawta almami be habbira kadi be tokko don be fuddora geeje den den don almami salmi wadda tudin tati iroli ko no bur sellude ko anda kon jumhur ko wi kon na ya atto almami salminde to hebi tati jodo habboda be adana berne be tawta ka joda don tayo don ay ka joda na ya tayo ko habbo mun salmina e mo da juuda geeje ne ko dum do wi ube no dago ka juulowo futuro iwtira bawo juulowo geeje kono min cheikh kongol cheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymin yimo makino sella kawntigi salmina don o immo o tawta be kana bere mabbe wona arnere makko nen ka geeje kono mi ali wobbe go wiibe don non sona kanko tangi non ka madhhabul hanabila no no ke buka be dagini ka salmina atto almami no wawi hara ko on duma don kono ko buri nandude kon ko habbagol be tawta on tigi don be tayoda be salmina o mo jula geeje on buri nandude dangani almam maliki almam abu hanifa kambe jabado go asla kambe jabayo juulo futuro iwti bawo juulo geeje kono ko sendi kon hino dagora non ara ifana on heewi jazakumullahu khairan wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin